diwiwiti Jagat Dewa Batu Kuwanyuwun agunge Pahaksama Para kiri-kiri Limbu segara Rimbawaku Kilat adit cahyaku Limbu sejake dan rupaku Jaya Kawijayan Jaya Kawijayan Jaya Dirgantara Ketemu jaya mringadepi bebaya Gebyar reo gembong kawono tetap berkibar sesi pengairan ayo masih bersama Debong Kawono di tahun 2025. Debong Kawono tetap berkibar dan semakin berkibar. Yo, hei, 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 hei.
Lontong sedang dicacau hantasan. Iya, hei, 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 ah, ye, saya, ya, ya. Masih bersama Gembong Pawono. Oh, ayo sabale. Wiran Soto. Ada Cak Rudi Junior. Ayo deh. Coket Tani Tujuno. Sabar satu. Sampai sukses deh, ya. As. Ayo. Yeay. Gembong Pawono. Featuring MC Audio Sound System. Para rekan-rekan YouTuber yang hadir malam hari ini, terutama sang YouTuber Gembong Pawono ada Tutur Kerasek, dan juga rekan YouTuber ada Budayawan Rumaja. Singing bigger, sopo sing dicacau ger. Yeah. Yo. Smile. Yeah. Hoi. Yeah, sasren langkok le. Yo. Gembong Pawono. Ayo sampai sukses nih. Sing kucing ya, hoi, hoi, sesi pewangian. Ayo. Masih bersama Gembong Pawono. Ayo Kang Joni. Gembong Pawono. Awas.
Pring laladan Karang Lugunur Lumajang. Ayo Mas Ki. Iya, kambine opan iki lho. Mana? Iya. Gitu rumeksa ing wengi rego ayu lubuta mring lara lubuta milai kabeh jeng setan datang kurun madluhankan ana wani miwah panggawe alaga nane wong alubet geni ngatmahan tirta paling adha kang wani para ngarah mring mami Putu Panseno Kembong Pawono Kembong Pawono Kembong Pawono Hei, Hosa
sakit diganti nih. Ayo, ayo, kono bak mana le? Sabar saumur, jalukane apa mas? Takokne jalukane. Mas Febi yo bujeleng mas. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada gantengan berat Tembong Bawono. Dijaga ya oke. Kita tinggalkan satu kong dari pun tarik ada pernah Tembong Bawono Kasama Paripurna menghibur Anda semua ya.